अखोई ngasi Naperville city da organize toba US da Swadeshi Mela hairaga Swadeshi haira banina Indian culture pura represent tauna bane mayam state mayam ki pot chahi yongera natraga yolaga donation oina ma my state ki support toning ba cost ta piningera adu gi oina tawe cultural events towe night ta karba gumba aduga perform toning ba ma magi dance academy gi jagoi toba khopba adu loi tawe swaida hujikna kurun ki matamne day time dadi mi kaya cultural event di leite ado pot chai gi di vendors ma magi stall sumaina lady me amse she maga loina chaba thakbagi yongera natraga phiron yongera kurti yongera salwar yongera shoes yongera phanyama magi dum yole lighting ki item yongera yole aduga shi gi hek akhoi leti bagi maning sida leiri sena bharat darshan hairaga tent ama setup to bane bharat darshan ki haira banina bharat ki state mayam india ki states loina ma magi counter ama setup tawraga magi cultural magi symbolism oiba pot cheido loi display da tawe akhoi manipur ki su yawe akhoi north america manipur organization namana shwaida akhoi ki camp ama setup tawe adu da manipur specific items myam yolaga adu dagi lakpa sale dagi phangba पैसा मैम लोइना दु मणिपुर की ओइना सपोर्ट तौनबगी अदुम थागी दुइने रिलीफ कैंप की ओइरो अमा अमा ओइरो लोइना चखिनी अदो नामाना ऑर्गेनाइज तौरगा सिदा टेंट अमा सेटअप तौतो मने अदु दसु चचे हुजी खाना भारत दर्शन की ओइना कोई मणिपुर की काउंटर ये मोरसे करी करी पोचे लई तामो ललित पुखरम बम असोमदा लेरी अखोई की मणिपुर की कल्चर मरमदा हाइनबा खोनबा यावे अदो तामोगा उनरुल से अदुगा तामोना करी हाइबा ये मोरसे अखोई मणिपुर की काउंटर सी की जगह सेटअप तौरे aina meaning tau le tamo lali program bamne tamona khoi nama di setup asanda le ya khoi donation gi oina tauna bagi ko chei laga adu so pe chak se ki oina china manipur apoi state ki represent to ki bane tamona ya ko chei loi le re tamo khoi gi manipur state maramda khara hai bi osai gi le chamna aina ma yamne explain tau ri se Manipur se chai lising ani di hen gi culture lai ra ba ama ai ari ba tradition ne ba maina thambut ko gi mayam se lai ram ba se gi about 1700 chai chong long gi mama se da ko mai te gi ni thau se na ta gi na ta mai ba ma se gi ma tam gi hindu dharma lau kare ba culture se gi Hindu ki Radha Krishna culture ka laya ba. Mani la. Koi adapt or kone. Chumme tamo. Matai isla ki ay hote teno si avasi Krishna janma matamine ko. Mandokta lekai dama mother loina Krishna ki program tarong bani Ras Leela. Agar koi ki matai isi thado punate hai ba. Matai ki culture si la harau ba umang la harau se. Ni do chale di ko. April में सिनेजी वो इन्हें मत क्या कि मतलब उन्होंने लाइक उन्होंने ना ऐसी अपने की कल्चर से खातो करना चाहिए बा हिंदुइज्म एडॉप्ट हो अभी चिंगी मणिपुर की चिंगी कोई चिंगी ना ब्रिटिश लापो मतम देखी I think 91 द वार तो बिना मैं देखी ब्रिटिश ने को माने मिशनरी पूरा क्रिश्चियन होन भी रहा माने खरा ना क्रिश्चियनिटी दा एडॉप्ट हो रहा है नामुशना कि ओरिजिनल सना में ये तब्बा कि हमारे इधर लापा बच्चे कांग्रेस से असमाइना ग्रुप तो यम पंजाब हम बोल रहे हैं तारे चुम्मे अगर मैं आपसे हार्मनी कोई बात सीने कोई बात से मणिपुर की भी जो आपने कंफ्लिक्ट ले मैं आपसे पुनः रिजॉल्व करोगे मैं आपसे हम पुनः पुनः ले मिना बा शांति होना भारत सरकार का इंडिया गवर्नमेंट मणिपुर में लेबा CSO कांगू कम्युनिटी में पुल लंतंग शांति होने लेबा
ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯖꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯁꯨꯀꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯖꯤꯟꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯇꯔꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯌꯧꯅꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯟꯁꯤꯅꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯥꯎꯟꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯋꯦꯕ mayam sorry for inconvenience ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁ makonchina khara disturbance tawba yai tamo khoi 3 days ki event ngasi third day ni ko do mayam na si yengba lakpada pa me ga yam to hodai ne mayamna paamisiko aw first sigi dol se aw sagi se sikrai de laiba phangani habisima mane adagi radha krishna se mane moina pamba da lore pena se mane kadai de gil laigani habisima mane aina asona kina pavilion de information from the loro ado moina pamdi yam pamba india gi atei akhoi gi culture gi lere ba mi mayam se na akhoi mete gi sumaina moina kya khangda basu leijabado ado ahan bo oina moi su yam khangjare aduga akhoi gi si poche mayam se moina pamba da lore mete phiron hai gera ama mane mete phi phanek se moina pamba da leijage ga na mane leijage kya oire su adum leijage na mamal kya pi mamal mane aina adudi mamal de dai khangre hoy do saba bagi yang se 10,000 de yin 20,000 bauga adum mane silk ka phajabana shabani na sabno kari material no hoy makhoi na hai da ne akhoi chi dum lawjarage na khoi tongana da noi di khangjabani na order tawjaro akhoi chi di akhoi da pibiro na tawbodo adu don't touch sign de thadamni ko ana me amna si lok ko ko yaw de sare ga de tawdo aw this no na ko aw sina crochet na lon ba phajaba me am se ne crochet na lon ba mayam moi pa mi si om je sima di am pa me nung si do yeng ba na yam na koi radha krishna ki leire aduga sigi kang che aw kang ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯄꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯤ ꯀꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯁꯤ ꯁꯤꯔꯥꯃꯤꯛꯀꯤ ꯁꯥꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯎꯒꯤ ꯃꯍꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯃ ꯈꯔ ꯀꯥꯡꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯁꯥꯟꯅꯩ ꯁꯤꯃ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯟꯗꯣꯔ ꯒꯦꯝ ꯄꯦꯅꯥ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯨꯡ ꯄꯦꯅꯥ sima bagan tau ber. Sida nga par ga nu changa ga. aw No al aga par lok si lok ga. mane tamo na sida non stop ayuk ki pung tara de gi nungdang gi pung tara bok adum sida lepi raga mayam da manipur se kaino culture se karino khangna bagi leijara bane continuously kaya kayo ayna pagi daw sila western aim ni sila eastern aim ni chume west is go mane western eastern aim na hong ni na mane west is go chume tamo hai se au manipur ki to ba du mai na mayama magi state ki to ba yawe maharashtra kerala somdana पंजाब उत्तर प्रदेश असम आंध्र प्रदेश लेरे बिहार झारखंड गुजरात नागालैंड त्रिपुरा उत्तराखंड कर्नाटक मध्य प्रदेश एमपी येंगसे तमिलनाडु अखोई साउथ सदर्न इंडिया की लेरे छत्तीसगढ़ लेरे उड़ीसा लेरे राजस्थान केरला असम की येंगबदसु नुंगसी स्वाइदा लेरिसे असम की चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा की पोस्टर द मोइना हापे लोई कोलाज अमा सेमगा
Assamese gamucha loi symbolic oi ba khoi Assam gi poche su mo yam thamme makhoi gi mekhla sador blouse piece Tamil Assamese jewelry wallet moi su yam phajana dum setup to wesi na mayam display gi ne yon na bagi natte display gi to bane mayam yengo She amarum da mayam saida US da apna India da ki asuk apna leiraga mama ki culture thadok ka bado India da leiraga na kya khan ja amarum da saida laga apna laga bo hena patriotic ama oi base oi kalle mama culture se anga oi da khangani nge aduga moi opportunity phangadi represent to bagi ga phangadi adu tawri sini kanamta su magi credit oina pam da bida my state represent to jari se overall India when represent to Japanese state na tra overall India and Indian culture try the my Americans foreigners foreigner di hai yadre Americans moi try ki native labor mayam se loi lai aduga yinge pam jai pot jai aduga lei su lei ba yawe chaba su moi chaba ki su lei ra bani ne stall chaba ki su different moi ki India ki cuisine yam su loi try to jai adu nungai shu ko base apne Manipur ki kuch ki towe se hai raga koi saida celebrate to ba yam na harau bagi lag banate koi lag bani aina hai ba starting da koi gi nama foundation oro ama oro adu gi through da koi na volunteering to raga poti on bagi oro culture ki maram da hai bagi oro to raga somehow Manipur da kamai na contribute to ba yam adu gi lag bani mayam na khara mi khara na yeng bada negative way da su lo ba yawe akoi se kari harau ba sida to ba laino kai no janana phiron che laga harau ba laino khan ba su yawe ado ladi akoi ki meti culture ni na akoi ki identity ni na adu na set ba ya de she ladi moi khange akoi se kana no Manipuri ne metei ne amora moi khange adu na lak pa di sai ki casual ama she laga lak ba yai ado lak pa ki meaning laite na lak ko ladi akoi se India da gi ne akoi na Manipuri ne metei ne hai ba khangan ba oina aduga apun ba koi Manipur gi oina handaki to ba matang sida kamai na mating pan ba ya ba kamai na contribute to ba ya ba adugi khalaga koi ki stall ma setup to raga poche Manipur da gi mak poraga sai gi poche natta ba Manipur da gi poraga Manipur ki artist na yekpa painting sora adugi postcard se maga natraga tote bag bada printing nambiraga t-shirts da oro admai to raga koi Manipur ki specific poche dam yodaga adugi amount lakpa to sale gi amount to koi na Manipur dam contribute koi na to gi done adugi lakpa ne aduna main idea di aduna shi se lan na su khan bi ganu akoi swai da harau bagi lakpa na te celebrate to bagi lakpa na te Manipur ki tawri no si ki matam se akoi su nungai tri bane aduna nungai tre ena yum da pham baga nungai te hai ba shante mapan da tholaga akoi angam ba kari to ba yai adu tawraga Manipur da kamai na mateng pi ba yai adu khalaga to bane adu na negativity spread to bi gano yari ne peace ki wai na khan se akoi na kun na kamai le mina ba akoi loi na peace pa me adu ki akta kamai na tawraga to bagi thapa politician le adu ki tawjarani adu ki su contact yam kan na dum tawnari mayam wari sanari kamai tawraga kamuka punna loi nuksina le mina ba yaba adu ki tawna bagi tawri adu sina budi akoi ki tawbasina akoi gi angambada try ta ki tawjabane ado mayam se kai kana banate line nam se akoi na so volunteering tawraga yaujabane ma ki thabak ta gi off law ke law lak pa yawe chuti lauraga lak pa yawe angang yum da mama lak pa yawe aduna akoi gi main di adune Manipur gi tamakta ne akoi na si tawbase adu dang akoi na khana janinge negative comments please bibirakano thakat tarpangam drashu negative comments bibirakano adu haini bane adu matham sina akoi gi Manipur stall se ye ngorasi kari yole nashi third floor bagi item khara di sold out koi khare akoi Manipur ki reach water reach ki na same wallets में अपनी मीट वही लोग इतने लई बता लेंगियान ले रम बने मचू के अदु से लोग खरे रेड ब्लैक वाइट अदु से लोग खरे t-shirts खरे लई टोट बैग्स खरे लई आइटम खरे लई अदु से ये मुझे अदु का मेला की अपन बोना कना की करी स्टॉल ना अदु से यार दी लास्ट तक खरे हैप्पी रखे अकोय अकोय मणिपुर रैली की होइना
Manipur specific products khara yon bagi chile stall setup to bane Manipur ki artist na ek ba art mayam post art ka number yawe same art khara koi door text ka number yawe different colors the happy blue off white Manipur Rally Fund for Victims of Manipur Violence. North American Manipur Association nama organize to bane. Swadeshi mela last day kasi third day ne last day so hoira bane. Ni poti ek bar lakche jise. Okay, so let me walk around and then come back. I'll get some. Okay, thank you. Numit ahum changna morning pung tara dagi nungdang pung tara bok lay jari bane shayda pot khara bo yo laga ayam badi shit khare more than 80% 2 days la shit khare ngashi na third day ne ya shida khara item khara sold out ho gra bagi yaudre water na semba wallets में am yaudre lengyan le rambane yaudre che milina na koi metegi che bibi rakpane chise yonjaraga aphangba pesha se na Manipur Rally Fund da contribute to binaba che lilina che milina bibi rakpane do mana no cost da to bibi rakpane mayam na koi kisi ki necklace kumba se su yam pa me earrings ka leibara yam hamjabane ate kai kai leige no amuka porakera do khoina die akoi sidi vendors natte sellers natte Manipur dagi items khara poraga khoina namma kholaga yonjabane contribution se na loina nama gi Manipur ki rally fund da hoina chacha ginaba sinjabane akoina tawba sumaina अखोइना तौबा सुमाइना मयाम सुमा मागी स्टॉल सेटअप तौबने अदुसु येंगबा यानी ngahak lairaga chatse I would like to request everyone as our performances for the afternoon are about to resume. Our next performer is Dmkta. She is a passionate and sensitive person having diverse interests. She has been a key contributor to academic, social, cultural, and spiritual Manipur domains, artist mayam na touching the Indian community in and around TV rakbane moina free of cost copyright TV rakbane akoina number khud pa yaye na moisu cause ki support to bo na TV rakbane mayam artist ki naming maning the loi yawe details magi social media di contact to yawa magi art ki naming kari kara punna shida ko loi display da happy rakbane bhajana is pure compassion for fellow human beings. postcard kisi mayam se loi na set ama shemaga Her family comprises bundle ama of two shemaga school-going kids. rupa $15 oro ama amada dum Today, rupa she is going to kasi be di discount to raga performing tara da ba koi yolani Please everyone watch as Dmkta performs. Thank you, Aisha. ये भी गीत सुने जो हमारे यहाँ नवरात्रों में गलियों गलियों में बजता है Manipur artist na ye और bane फिल्मों में कैसे गया ये सुनिए road pe kuch kan friend se yam lei shai ki le shabi Mayam stroll mayam se yeng siko.
Nagesh Karji and Dipaliji to be part of this, as I'm the president of North America Manipur Association. I had never known about this before. And when I was approached, it was just to display artifacts of the state of Manipur, which I did. And you know what? I approached Ganeshkar and Dipaliji if I could do some sale for a charitable cause. Every one of you must have heard about the Manipur violence going on, and 10,000 homes have been burned. 60,000 people have been displaced. Of this, 10,000 are kids. And of them, 1,000 are severely traumatized now. What we are doing at our booth is a sale of all items that has been sourced locally from Manipur. And this is being, we were allowed to sell this even though we're not vendors in any form. And I credit Ganesh Karji and Dipaliji. Thank you so much. This is every penny goes to this charitable cause, and this is something that I could not have done without your help. I've never known Ganeshji before, and this is something incredible that he has done for me and for my association, and all the kids from Manipur will be very thankful to you. This is going to the Governor's Relief Fund, and this is something that you have helped me achieve. I'm so thankful to you again. Thank you so much. Thank you so much, Priya. And from the D-Travel Foundation, we will be giving you $500 donation to help the community back to Manipur. Thank you so much. And also, Priyaji, from Hum Found D-Travel, and we're gonna give you the $500 from the Hum Foundation too. I cry easily, and definitely this is something that I can't tell you how. I'm so proud of your foundation. I'm so happy that I'm here. I'm part of this, and the governor of Manipur, she's from Uttarakhand, right? So, she's from MP. Oh, okay. So all the relief fund is going to the Governor's Relief Fund. We have been doing this for quite some time now. So every penny that's collected now is going to her too. And so I will definitely mention this, and this will be in her Twitter account. Yeah. Thank you. Thank you, Priyaji. mayam aisu yum yorak thana chakchare tunga hakle ragati potharani ko ado ngasi chatlubase Indian American Trade Fair niko Swadeshi Mela haina asinimit humni gi event ni Friday, Saturday, Sunday ko to aibuti Friday di chattare doga Saturday nungdhin da chatlui and ngasi di ayukta gi wena chatle ko ase do akoina Manipur represent tauraga Manipur ki pochei mayam yon baniko ado yolise asigi aphangba pesha punamak se Manipur ki relief fund da thagi doini ko ado to ngasi di aisu khudai matek su khara pui ko khudai matek tara muk pui ko khudai matek tara mukta khudai matek manga khag yon hi ko ado adugi amount punamak relief fund da hap khare thagi doini Manipur ki relief fund da nama gi through dagi ado khudai matek sing do tang buti tange ko hadi tange hadi khudai matek amada $10 the yon ki bani ko $10 se koine Indian money da convert tauragadi lupa chanipan khara heli ko khudai matek amada ado khudai matek tara khag mukpu bada manga khag yon khre aduga do mayam sa koine ngasi yon ki ba mayam puchei mayam singse Manipur Relief Fund cha khidoini and atai organization nasu ke hai keno akhoi namada pesa donate tawrei adugi mayam punamak se khagi nama president na asi mayam se khoi Manipur ki relief fund da thaki gi toinga tani to phajana lungai e event mayam su program mayam su tawi ko the stall mayam su mi mayam famnei akhoi ki tunabu keno mi mayam na pochi mayam lobi ki ko because
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯨꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯐꯟꯗ ꯊꯥꯈꯤꯒꯗꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯌꯥꯎꯗꯕꯤꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯩꯁꯨꯝ ꯂꯧꯗꯕꯤꯗ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯅꯦ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯐꯟꯗ ꯍꯥꯞꯈꯤꯒꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯝꯃꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯪꯅꯔꯁꯤꯀꯣ ꯒꯨꯗ ꯅꯥꯏꯠ